Mangkana karena makin ni ke zaman ampun akhir para kiamat dah. Mangkana bi Allah munus segak dintoi macam-macam pun. Karena kiamat ni kata kira terjadi mun orang ni kaki fokus kapi. La taqumus sa'ah hatta la yabqa may yaqulu Allah Allah Allah. Mungkin ki beda orang si ada bu Allah kiamat tak kira terjadi. Akhirnya zaman sajen kebudi tak kira jen saya hadirin. Pakun banyak musibah, pakun banyak belai, pakun banyak fitnah, pakun banyak kecubaan-kecubaan. Apa napa? Karena man gak dito sajen akhir sajen para de kakia. Keng mentir taknya po ada dajjal. Amin. Dajjal ni kemun cepon kitab lo kira entar kedua tempat Mekah, Madinah ni kata yang tadi dajjal. Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani situmbek tutuman nulis mim telo. Mim akhir Syekhona Khalil pahajabu Makkatul Mukarramah, Madinatul Munawwarah, wa Maduratul Mubarakah. Telok tempat ni kalau kira yang tadi dajjal. Insyaallah betul pote laut ni kemudian tak yang tadi dajjal. Amin. Keng mentir tak nyapo karena orang ni kemun nyapo dajjal budian hadirin. Kau leben ajunan mun tak norok kak dinto bi dajjal ni ke ipes-kepesaki. Jadi orang gak dinto mun si bertahan kuat iman karena dajjal ni ke Allah ibri kekuatan. Mangkana anyuon ke Allah mentir tak nyapo dajjal. Amin. Mentir tulia mate. Amin. Entah aku. Artena mula yang ke keluarga Allah gak dinto tak kira masuk neraka hadirin. Mangkana kula ben sampean andi putra sekolahan formal penting tapi Quran tore paka ada. Sekolah SD penting tapi malam cek kelopai kutu Al-Quran. Ajar ilmu pengetahuan umum penting tapi kutu Quran seh sabek keada kaputrana kaula ajunan. Apa sebab karena Quran gak dinto benih cuma urusan dunia tapi bakal tetih keselamatan sampai ke akhirat. Mantar putra kaula ben ajunan gak dinto selamat kapi. Tikal kak ceureun saya kipas nih kata kok melo. Ceureun naik kipas gule torot begela abeluan. Saya ngak kering ceureun abutan. Ja mi tak pak keceureun bini beda kembang apa je. Saya ngak kemi ceureun abutan. Mi tanda pani pengipas oreng. Mi aitek melolo. Oke. Sekelangkong. Menteri masuk surga ben paski pas sampian. Hadirin, makanya dimin kula ben ajunan anyuon ga Allah. Makle kula ben ajunan oleh rahmat kula ben Al-Qur'an. Coba dimin kan kula ben sampean mun mari ngaji kan maca senikah. Allahumma arhamna bil waj'alhu lana wa nurau Allahumma dak minhuma Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma adu pangeran kaulah, adu Allah. Irhamna, irham ni serra ajunan, belas ajunan. Nada kaulah sataja bil Quran kalaban sebab Al-Qur'an. Kalaban sebab Quran Allah bakal belas, tapi Quran na ibaca beni ike bayi cimat. Cak makin Quran karo sebab ita sulumari, tak eteku sekali, tekek si macam ngatas kendujo. Baca Quran, gula sering ngebela iman gak diman.
Pada sampian ngaji banyak kak dinto sengkah sa ayat pun Maria bejeng tak apa-apa. Mari bejeng duhur bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Sadaqallahul adzim. Lo apa pada cek sengkah ada sampian. Mari asar lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Qur'anil Hakim. Sadaqallahul adzim. Mari maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka laminal mursalin. Sadaqallahul adzim. Insyaallah umur belum polo hatam Yasin aja. Keng ni ke lebih bagus tempeng silok macam sekali bu. Mungkin dah bangki. Becah Quran. Karena kau lebih ajunan mun ahli Al-Quran gak dinto bekal selamat. Itunya bekal selamat di akhirat bekal selamat. Amin. Allahumma arhamna bil Quran ya Allah kani serai kaulah kebelasi kaulah bil Quran karena bersebab Al-Quran. Waj'alhu lana imama. Ben patetiaki Al-Quran kak dinto imam. Artena Quran siapa ring petunjuk kaulah ben ajunan senoro Al-Quran. Karena makin ni banyak Quran na saya panoro orang ngah, saya bener orang panoro Quran. Jelas, jelas. Jadi yang benar itu Quran menjadi imam, beni Quran na saya makmum. Mon Quran iarte kalaban pendapat manusia, berarti Quran soronoro orang ngah. Buktena kan beda aliran makin. Sini benian gi. Beda pemahaman saya tak pada bikula ajunan. Reng bini oleh macam khutbah. Reng bini oleh teti imam solat. Orang bini abajeng apolong benreng laki. Nah itu namanya Al-Quran panoro orangnya. Mun orang norok Quran nah. Kau leben ajunan tak ngubah. Tak ngerti Quran kalaben pemikiran tibi. Tapi katina apa kanjing Nabi ngerti Quran kak dinto etoro bi kau ajunan. Ya cak zaman akhir kak. Zaman akhir buk. Kau tubuh manusia ni kecek dengan kiamat. Mun pah orang ini kalau tubuh kiamat abid. Mangkana karena makin ni ke zaman ampun akhir para kiamat. Mangkana bi Allah manusia gak dintoi macam-macam pun. Karena kiamat ni kata kira terjadi mun orang ini kaki bagus kapi. La taqumus sa'ah hatta la yabqa may yaqulu Allah Allah Allah. Mungkin ki beda orang seada bu Allah kiamat tak kira terjadi. Akhirnya zaman sejen kebudi tak kira jen saya hadirin. Pakun banyak musibah, pakun banyak belai, pakun banyak fitnah, pakun banyak kecubaan-kecubaan. Apa-apa? Karena gak dito sajen akhir sajen para dek kakia. Keng mentir taknya po ada Dajjal sampean. Amin. Dajjal ni kemun cepon kitab lo kira entar kedua tempat Mekah, Madinah. Ni kata yang teri Dajjal. Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani situng baktutuman nulis mim telo. Mim. Akhir Syekhona Khalil pahadabu Makkatul Mukarramah, Madinatul Munawwarah, wa Maduratul Mubarakah. Telok tempat ni kalau kira yang tadi Dajjal. InsyaAllah betul-betul lauk ni kemudian tak yang tadi Dajjal. Amin. Keng mentir tak nyapo Karena orang ni kemun nyapo Dajjal budian hadirin. Kau leben ajunan mun tak norok kak dinto bi Dajjal ni ke ipes-kepesaki. Jadi orang kak dinto mun si bertahan kuat iman nah. Karena Dajjal ni ke Allah ibri kekuatan. Maka nak anyuon ke Allah, mentir tak nyapu ada Dajjal. Amin. Mentir tulia mate. Amin. Entah aku. Tak apa repot sampean. Ya mun tak mate nyapu Dajjal budian. Mun tak nyapu Dajjal tuli mate. Kamu angu. Susah saya nyampit aja. Ajawab nyapu takut cuba, ajawab tak nyapu takut tuli mate. Mentir lanceng umur sebarokah. Keng mentir tak nyapu ada ke Dajjal. Amin. Allahumma waj'alhu lana imama. Ya Allah, pada tiaki Quran ni ke imam. Wa nura. Ben pada tiaki Al-Quran ka dinto nur cahaya terang ate kaula ben aju. Akhirah mun Quran detik nur ate kula ben sampian tak panggempang ruwet. Tak panggempang andi perasaan tak saya. Makanya Allah ada dalam Al-Quran,
ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك آتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى. Jawabuna Gusti, wa man a'rada an dzikri, pasera orang selok ndak ka Quran na beten kaula cepon Allah. Barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, pasera orang selok ndak ka Quran, fa inna lahu ma'isyatan dongka, maka orang selok ndak ka Quran ni ka bakal epau di ruwet. Orang ni kamun ahli maca Quran bi Allah mun andi masalah ibrit jalan keluar mangkana maki ruwet talo kira abid orang seta ahli maca Al-Quran bi Allah eparuwet. Tengku hadirin, banyak orang kisoki di Jakarta tapi menjadi orang yang terjerat kasus narkoba, artis bahkan soki loh mak bisa antar ke narkoba. Ate Nabi Allah epa bingung maki soki kula ben sampian maki melarat lo bingung apa sih ke bingung aja tadi andi. Sesokiro kan ruwet ruang, mikire lako, mikire pabrik, mikire karyawan, mikire gaji. Mangka namun malam semetum pokol belu, sengit anakin kol 12. Banyak gelu pekeran, gue lebih sampian, ada pekeran, ada saya pekeran. Mikire mobil tandi mobil, nggih. Mikire emas tagobi maleng tandi emas. Mangka tak usah tehedung, apa jang mau rip adik keran mun semua abid ngide magi juk toju. Nggih kan? Ngaji ngak nikah nih, pas saya ceramah abid keluh. Abuh, mun agu ongguan benih ke ngerteh, amin pejua. Seceramah pangucap, kita pangke, onggu dah ya. Aju benih paham, aja ilen dua. Mak bisa. Andik ketenangan sampian, pikiran lo tenang. Jadi makilah ngaji bisa gitu. Nggih kan? Bengkalan ni kebenereng soki buk. Sabulan na nika oleh PC 700 juta. Tina jauh merocong. Wah, aduh. Leh, makilah andi 700 juta ngakan kan pekun telo pereng sehari. Oke kan? Tina apa Pak? Sampian andi obeng 10.000. Orang andi obeng 700 juta. Saya kakan pada telo pereng sehari kan pada dak bitana. Kecuali kapan andi 700 juta ngakan abi kan telo sak lu baru. Cek pada telo pereng makilah 700 juta telo pereng 10.000 telo pereng. Tina andi 10.000 boy takin leso si mikir PC sembian. Ini tiap bulan 700 juta sampai 1 M, 1 miliar. 1 miliar ni kamu ni kebeli cendul ngembang tu bote laut ibu. Lenika makilah andi obeng 700 juta hadirin. Bersitung kiai atanya, Kak Tuan sampean makjek soki na Kak Tuan, ngak na parasana tetireng soki. Nyampit tingkel kiai, cek ki soki ongku. Kule soki cangoreng nyaman, haram kule mun malam setrongit de anakin nguntal pil tedung. Mun tak nguntal pil tedung tak ngide. Pil tedung ah 2 seket. Sebulan. Abi sanapa nih Kak? Mun 2 seket tung situ. Tore kule ben sampean. Tak usah nguntal pil bu. Nangkin jaga sepuh muntai jaga tak ngiding. Oke kan? Tinggal maki soki. Tinggal maki tak soki. Sepenting kau leben ajunan andi ketenangan. Dan ternyata tenang gak dinto cepon ulama. Orang ni bakal epa tenang ate na bakal ibriin nur. Tera ate tenang ate. Bil Quran. Ketika ahli baca Al-Quran. Makanya doa. Allahumma arhamna bil Quran. Waj'alhu lana imama wa nuraw. Wa huda wa rahmah. Benyu'ona Quran kak dito pada tiaki petunjuk. Benyu'ona Quran ni kak pada tiaki sebab rahmat Allah. Apa-apa minta petunjuk karena orang kak dito mun paringi petunjuk bi Allah tak kira posang. Orang ni kemun etepani rahmat Allah tak kira masuk neraka karena kau leben ajunan budian bekal masuk surga justru kalaben rahmat tak ajunan pon Gusti. Kanjeng Nabi seadabu la yadkhulul jannata ahadukum bi amali. Di antara kalian semua tidak akan ada masuk surga dengan amalnya kata Rasul. Wala anta ya Rasulullah. Ajunan katina apa? Wala ana.
maka sengkok masuk surga je benih kalaban amal. Illa anta ghammadani Allahu bi rahmatih, kecuali sengkok ibadin rahmat bi Allah. Ternyata si bisa tetilan-tilan rahmat kak dinto Al-Qur'an. Jadi orang yang ahli ngaji Al-Qur'an, insyaallah paringi rahmat. Mun la oleh rahmat, insyaallah bakal masuk surga. Mantir tepaah qaul ben ajunan saja. Amin. Amin Allahumma. Hadirin, zaman konah orang ni kak yang kep alim muntukang ngaji Al-Qur'an. Zaman konah ni kak, zaman lamba. Jadi zaman lamba Asian ki langgaran, orang kak dintok yang kep hebat, orang ni kak yang kep pelak mun ahli ngaji Al-Qur'an lamba ni kak. Mun latokan ngaji Al-Qur'an, lamba ni kak yang kep orang alim pun. Makanya lamba orang konah ni kak, mun bedereng laki minta paraben, mun bedereng laki minta ring bini. Saya tanya aki ka ada tukang ngaji Quran. Ni kesetnya aki ka ada. Mungkin lain mun bedereng laki minta ring bini, pahe tanya aki, ala ku apa si laki aja. Berapa pun bulan gajina. Jadi mungkin sudah mulai ada pergeseran nilai hadirin. Pramila kak dinto alhamdulillah. Di kesempatan mungkin Ananda Farhan, Abdullah Farhan Mubarak atau keluarga dari Bapak Ahmad Fauruki kak dinto sareng Allah Subhanahu wa taala pahatam Al-Qur'an. Semoga kau leben ajunan saya hadir mungkin ulia barokah cukan tetiap orang saya ahli ngaji Al-Qur'an cukan sehingga kau leben ajunan pada selamat pada becrah dari dunia kantos ke akhirat. Amin Allahumma. Pon berdilema orang saya bakal selamat di akhirat. Saya pertama orang ambiya. Saya pertama al-anbiya war rasul. Saya nomor 2 wasyuhada, orang sesat syahid. Syahid bener-bener macam telok situng syahid dunia akhirat. Saya nomor 2 syahid dunia maloloh. Saya nomor 3 syahid akhirat maloloh. Saya nomor 3 pasera orang sebekal selamat ilmu kubur badan tak kira ancur ahlul Quran. Saya nomor 3 as-solihun, orang soleh, orang seatina bagus ketiban jenengan deh. Amin. Me kocak bagus. Bajana tedung sampean mangken Bu. Tanggi. Ngantok, leso, payah king demi nyampurna aki acara Bapak Ahmad Fauroki sampean kak kanto. Mun benih king atina bagus haram tak kira depak kak kanto sampean. Ring bini ni kebeni king tak repot de maroma. Cek kelakuan tak remare. Tanggi Bu. Ring laki ni kelakuan bere. King ring laki laku nama ki bere berdebek tona dari kolpet toki laku sampai kol lemak lemalem. Ring bini laku na lo bere. King tak remare. Bener kan? Di Marakura, di Mabokombo, di Merengkesan, di Masapuan. Ini kelaku na ring bini. Ring bini ni kelaku na tak bere. King tada ambuna. Mulai cekena tedung sampai tedung pole. Ala koto. Tedung aki kelaku. Mangka naring bini ni katur kadeng mun bi selake panglo, mun bi selake kocak, mun nyampit ampo lanceng. Arapa? Leso. Bener? Leso. Cek tur kadeng ring lake karo king rokok ngilang ring bini seero nyare. Rokok elang lek sari akiwi kaki ngarake ring desi. Ya cek leso-leso ki sero nyare rokok. Ya bah lanceng dia. Jak kakek kak cik langkau ni bini suruh nyari rokok. Pikir apa kok mun ngincem ku teman nginceman rokok ngincem korang ngincem korang ke dapur. Tek kurang bini kita repot. Kak dia membawa kumba di marah korang kita mari. Mun serti bikin tak melak bikin nama tu najia. Karena nara pering bini mikir yang seberang bini kita ruwet. Dia memikir belanjaan papong ke kapi setia. Lambak 100 ibu bisa oleh seberang setia haram mesti ibu toleh apa sekali. Kata gara-gara merkena Joko wujuk. Aku pak kak kejanya ku andu antar bi orang lagi. Lemak lanceng. Dereng bini banyak kantene ke benih keng celeper aslina. Thank you Bu. Keng cerewet. Benih keng leso. Thank you Bu. Lako Bu. Sargelu reng bini ni. Padahal aslina orang bini ni kata wajib alako. Keng orang betopote lauk ni kagus bagus. Makita wajib alako ku tak reng bini nolongi laki na. Malah makin nolongi pahabanyan ben laki na sa alako. Bener. Bekombe. Benih sambian sewajib Bu. Reng laki. Bekombe sewajib reng laki. Atana sewajib. Asapuan sewajib.
nyusuin sewajib. Nyusui anak wajib bareng laki bareng bini. Bareng laki. Loh, mau bahas wajib bareng laki. Artinya mun reng bini tak ndek nyusui anak ang tibi tak dosa. Cek selaki sandi wajib pun. Kau tak nyusui setia kak. Sepenting reng bini wajib nyusui ini kasakalian. Anak keluar de ada perlu aing susu ini ketok si wajib nyusui ke anak. Mari nikah tak wajib sampean bu. Artinya mun sampean tak ndek nyusuin ke anak tibi tak dosa. Yeking mun pian ndek nyusuin deki selaki nyari reng bini lain untuk nyusui anak ang deui. Wah beh maksud tanyi wa majer orang bini lain beni abini boleh kecuali keng bimpian ni beki tak bisa jak make ibadah beri baju ngemas bah nyempitin aku apa juga gedeng boy. Lah kalau ada seorang perempuan tidak mau menyusui anaknya, reng laki ni kau wajib majer orang bini lain untuk nyusui anak. Oh tabe, reng bini nyusui anak tibi, pah minta pejeran ke selaki wajib majer bu. Anapa? Karena kewajiban nyusui ini kalau keker ke orang bini tapi keker ke orang laki. Atana, biar bini selaki wajib atana tibi, nyari orang majer orang untuk atana akibi ni nak. Senika mu aslina senika. Berhubung reng bini topote lauk ni kakus bagus. Bagi tugas kak. Bagian laku bereeng kakeh. Bagian laku seema roma sengko. Ya cuman sepenting pada ngerti. Mun beda salah tuh cek langsung pegel. Cek langsung nukol. Mun reng bini alaben kareng lake salah. Keng make reng bini alaben kareng lake salah. Reng lake pikir gelu. Reng bini dia lah aku nak nolongi reng laki banyak bener gara-gara reng bini Roma berantakan dadi rapi gara-gara reng bini tanian kotor dadi bersih gara-gara reng bini reng laki ngibe beres dadi nase gara-gara reng bini kelampi ibu kak kotor yang kui bersih gara-gara reng bini reng laki cegah nemu kopi abalik nemu donat cecen buk yang kue kok. Jadi kalau sudah pengertian seperti itu, insya Allah keluarga ini bakal saya. Keng karena alasan solihah sampian ni. Kamu benih keng sampian bagus atena. Oh, kule ben sampian la taruh noro bukdung tedungan. Jering bini wajib berdeka. Cuma alatini selake. Atana tak wajib. Bekombe tak wajib. Sewajib. Alatini selake. Malah selake ngejek tedung sampian ke kamar. Kalau ni katok kewajibnya sampean, selain tak wajib. Tapi aja ring bini toko tegus bagus akhir lah. Ngumpen anak di bini ring laki, ring bini sih ngumpen, bener bu. Ring bini kapi semalat. Cuman tinggal bu, cak ku beter. Menteri sampean masuk kategori orang bini solihah. Akhirnya sampean selamat bi Allah ilim kubur. Mun ilim kubur lah selamat sampean bakal masuk surga. Amin. Nomor 5, seterakhir. Paserah orang sebekal selamat di akhirat. Nomor 5 kadinto al-muadzin al-muhtasib orang seaden agak dinto tak ebejer seaden keng karena Allah subhanahu wa ta'ala. Orang seaden masjid, orang seaden langker, aden tak ebejer. Ya pada benreng topotere munaden kan lo ebejer kan gitu. Maka kemudian bakal selamat ilmu kubur hadirin. Bahkan bi kanjeng Nabi neka itu buaki al-muadzin al-muhtasib atwalu a'naqon yaumal qiyamah. Orang adan seh karena Allah taala atwalu a'naqon yaumal qiyamah budian neng hari kiamat leer paling lanceng. Cuman ngerti hadis ni kebi ulama eroce artien ros loros. Benih kapan tukang adan pah teti banyak ngak benih pah do iya. Seeko caat dulu anakon yaumal qiyamah kak dinto orang tukang adan kak dinto budian hadirin neng yara mahsyar orang lain kapi pada takillem kalaben pelona orang seadan tak ibajar kak dinto tak kira takillem mangkana pah eko cak leer lanceng leerah benih pah leer lanceng ongku orang setukang adan ni kata kira takillem neng arah mahsyar
Amin Allahumma. Nah, 5 orang nikah di Kanjeng Nabi jamin bekal selamat mulai dari dalam kubur. Artena mulai dalam kubur gak dito selamat cek kobater budian akhirat bekal masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Si pertama al-anbiya, senomor 2 asy-syuhada, senomor 3 ahlul Quran, senomor 4 as-solihun, senomor 5 al-muadzin al-muhtasib, orang aden si aden agak dito tak ibajer manter keluarga kaula ajunan. Senomor situng tak mungkin karena Nabi ben Rasul mi kaula ben ajunan termasuk salah situng seempat sehingga kaula ben ajunan termasuk orang selamat. Insyaallah Abdullah Farhan Mubarak kak dito masuk kelompok Syekh Ahlul Quran. Mantir putra-putra kaula ben ajunan juga pada ahli Al-Quran sehingga putra kaula ben ajunan pada selamat. Ya junana Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin, saya muljaki Allah. Sekak dintoh keran si bisa berdepak. Nyuun saporah tak bisa nyampurna aki kondisi semua payah gula buk. Siang ngetok gula ni ke gula telok. Langsung doa ki, langsung pakak kantok. Ni kak mangken, kak kantok si 2 malam mangken. Semalam ongke 2 kali. Hari ben si Roma ongke 3 kali dekir ibu. Bema gula sampean. Roma gula atas gunung mun tak ongke tak depak gula. Pah di kantor kecompok ni ke perjalanan 3 jam setengah. Mungkin pukul 11 istiwa. Ni ke deki depak setengah telok atau pukul telok. Depak kol telok jiki tongon-tongan. Mun pah anak ngiding tak melo kambung kok. Jadi mali tak terlalu malam nyuun saporah. Semoga tuan rumah Mas Ahmad Fauroki banyak biaya saya keluar mungkin karena gak dinto untuk acara tasyakuran khutmil Quran saking dari bungan akan dapat terparengin keutamaan bi Allah bisa ngaji sateje biaya saya keluar sareng tuan rumah mantir bi Allah ikan te keleben kente selangkung sampurna amin. Putrana Ananda Abdullah Farhan Mubarak mantir terus saya beteti orang si ahli Al-Quran sehingga tetinak potensi bisa narik orang tua nebudian ke surga Allah amin. Ajunan sehadir dari jauh dari man kak diman ada tek mulai kelak ba'da isya sampai semakin pegun kita peleman ajunan sateja karena makin nekani hajar tuan rumah Bapak Abdullah Fauroki sateja ibu-ibu muslimat sehadir manter hajat bi Allah tekani kalaban kempang ajunan sehadir manter pelanceng umur sebarokah ajunan sehadir manter paring tunya sekempang tor sehalal ajunan sehadir paringin nak foto sejukan ahli Al-Quran ajunan sehadir manter ki pada Pak Ziarah ke Mekah Madinah manter ki pada Pak Nyala sedek maka Kanjeng Nabi ben sateja sehadir semua ke ebadati orang-orang sehusnul khatimah masuk surga tanpa hisab ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa li masyayikhina wa li asatidatina wa li muallimina wa li ashabi huquqi wajibati alaina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyarikil ardi ila magharibiha برها وبحرها أينما كانوا من أهل لا إله إلا الله. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت ورحمة عند الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اجعلنا وأهل بيتنا وذرياتنا من أهل التقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان وأهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر وأهل الضير. اللهم اجعلنا وإياهم من أهل القرآن. اللهم اجعلنا وإياهم من أهل القرآن يا الله. اللهم اجعلنا وإياهم من أهل القرآن يا الله. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. صلى الله ربنا
Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.